okurigirira abaturani bajangu bakagwerwaho bwanyuma yo kuterwa enjura y'ihunga hamwe n'urubare ebyasigire bihingwa bingi bicwekerezibwe umwaka ogwireho urubare rukatera munonga rwatsisa imyani yitu urundi rwa kabiri hato bwirobu umwana tugwanire kurungi ntabwo icyo kimwe cyara turetere igihumbi twongera bwongerwa ukamaje murinzi w'iki mbese bitu twahereze twarindo kwatara kwabura twagumana turaramizi okwesya bamwe abana nabamwe bakafwa bwenza rejo yabi urubaro rwabiroho kandi nabasigire abamwe omusoma omukereza school fees omukurole byentasiya tukagaruka nyuma entasiya yabura abamwe abana bakije ombyaro baryo omusozo mukwiga emisone bindi Embebe zigabirwe mu bicweka nka Nyabihira, Cyarwera, Nyabikamba ya Kashatu, Nyakibare hamwe n'ibindi bingi okwetoro mu district ya Kitagwenda nibyo bitungira hambebezi. Mbebe inabaha n'amazimange yo mu government ikaje eri mujitani ibiri kandi tani ibiri yomo naguma nimwihiraho zeru zezo kunazigamba zona ngo twazi distributinga kugira ngo buri mafuneho ahingeho kandi ekirungi embibo yo no hinga neberinje kongo sharura ki usharura bingi onarebo tusima habwo kubawe ayikeire nakora ki natwizuka no manyango abinji ntubakoma bagenda bagurira konganyo we ninde batumukomire nagumane yiza bene cyane taha no kubaretere embibo cyabando ni cyatambira mukame byakora ni kahane nuna nekora ki Gasha kwanza na twine